Riječ liturgija je grčkog porijekla i znači zajednička služba, služba Božija. Bogosluženje se često naziva i Evharistija, što znači blagodarnost. Sveta liturgija je žrtva koja se zasniva na Golgotskoj žrtvi Hristovoj, a mi je ponavljamo u njenom beskrvnom obliku, žrtvujući hljeb i vino. Pored toga, liturgija je tajna i zasnovana je na riječima Hristovim upućenim apostolima na tajnoj večeri. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja, Novoga zaveta, koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grijehova. Riječ liturgija potiče od grčkih riječi litos ergon, što bi značilo javno djelo, odnosno narodno djelo. Samu liturgiju ustanovio je Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri, kada je prelomio hljeb i uzeo vino i dao učenicima i rekao: uzmite, jedite, odnosno uzmite, pijte i ovo činite u moj spomen. U prva 3 vijeka, otprilike do slobode hrišćanstva 313. godine, nije bilo nekog posebnog obrednog razvoja liturgije, već je uglavnom sveta Evharistija vršena uz večere ljubavi, takozvane agape. Nakon večera je dakle lomljen hljeb, uzimano vino i tako su se prvi hrišćani pričašćivali. Nakon Milanskog edikta, odnosno dolaska slobode za hrišćanstvo 313. godine, a i naknadno do 391. kada hrišćanstvo postaje državna religija u Vizantijskom carstvu, dolazi do razvoja bogosluženja, odnosno samog obreda liturgije. Dakle, u narednih 2 vijeka, u 4. i 5. vijeku, živjeli su veliki hrišćanski teolozi i mislioci i intelektualci veliki svog vremena, kao što su Jovan Zlatousti i Sveti Vasilije Veliki, čije liturgije mi i danas služimo. Dakle, sami obred liturgije u stvari nastaje tada onako kako ga mi danas prepoznajemo. Liturgija je kroz vijekove imala određene dodatke, odnosno promjene forme, međutim nisu to bile uglavnom velike forme i uglavnom sve je to bilo, da kažemo, slično onome danas, kako mi danas služimo. Liturgija je sastavljena iz 2 dijela. Prvi dio se naziva liturgija riječi, a drugi dio liturgija tajne. U liturgiji riječi najbitniji dio su u stvari 2 čitanja. Čitanja iz poslanica svetog apostola Pavla, odnosno dijela apostolskih. To čitanje vrši, odnosno čita čtec, što bi na slovenskom jeziku značilo čitač, dok zatim slijedi čitanje jednog odlomka iz Evanđelja, koje čita neko od klirika. Oba ta čitanja iz poslanica iz Evanđelja u stvari su uvijek direktno vezana sa samim praznikom, odnosno samom tematikom, vezano sa događajem, odnosno svetiteljem kojeg mi slavimo. Danas u našoj crkvi služimo 3 liturgije, odnosno liturgiju Svetog Vasilija Velikog koju služimo 10 puta godišnje, liturgiju pređe osvećenih darova koju služimo srijedom i petkom tokom Velikog posta. U stvari to nije puna liturgija, to je
večernje bogosluženje sa pričešćem. U bogoslužbenim knjigama u stvari se vodi naziv služba pređe osvećenih darova, dok u ostale dane u godini služimo liturgiju svetog Jovana Zlatoustog. Sve u stvari liturgije najčešće koje služimo svetog Jovana Zlatoustog su iste, dakle nema neke suštinske razlike između praznične i, da kažemo, svakodnevne liturgije. Naš narod najviše u crkvu dolazi na Božić i na Vaskrs, dakle ti događaji su im bogoslužbeno najbliži i na tim liturgijama jedina je razlika ta što za Božić imamo božićnu poslanicu, a za Vaskrs imamo vaskršnju poslanicu koju piše patrijarh sa svim episkopima naše crkve i obraća se vjernom narodu, a sadržaj poslanice je vezan sa aktuelnim događajima, odnosno nekim problemima vjerskog života. Sve liturgije koje mi danas služimo u stvari pripadaju carigradskom liturgijskom tipu. Postoji nekoliko tipova, dakle carigradski, jerusalimski, rimski, antiohijski i tako dalje, ali sva naša bogosluženja vezana su sa carigradskim liturgijskim tipom. Mi tokom ostalih dana u sedmici imamo i ostala bogosluženja, uglavnom u parohijskim hramovima to su jutrenje i večernje i postoje dakle i ostala kraća bogosluženja koja spadaju u takozvani sedmični i dnevni, sedmični i godišnji krug bogosluženja. Međutim, sama liturgija je u stvari kruna svih bogosluženja i ona ne spada ni u jedan od tih krugova. U stvari, sva ta bogosluženja su prethodnice svete liturgije. Tokom liturgije, kao što smo već napomenuli, imamo dakle ta dva čitanja iz poslanica svetog apostola Pavla ili dijela apostolske i evanđelja. Imamo još i dosta nekih vozglasa, prokimena, odnosno, onako prosto narodno rečeno, stihova koji se govore. Svi ti u stvari stihovi su biblijski stihovi, direktno iz Biblije uzeti, dok imamo i čitanje određenih molitava koje su pisani od svetitelja, nekih koji su naravno na saborima prihvaćene i unijete u liturgiju. One su direktno inspirisane biblijskim tekstovima. Sama, dakle, liturgija se ne može odvojiti ni na koji način od Biblije, kao što se ni Biblija, odnosno Sveto pismo, čitanje Svetog pisma ne može odvojiti od liturgije. A i jedno i drugo tako zajedno ni na koji način ne mogu da se odvoje od hrišćanskog života, odnosno vjerskog života jednog pravoslavca, jednog hrišćanina. U stvari, liturgija je sami centar vjerskog života jednog vjernika. U principu pravoslavnoj crkvi, koja ima svoje autokefalne crkve, dakle crkve u određenim državama, gdje je dominantno pravoslavno stanovništvo, služe se i iste liturgije. Dakle, nema razlike između nas, Rusa, Bugara, Grka i tako dalje, izuzev, naravno, u korištenju bogoslužbenog jezika. Kod nas, u našoj crkvi, bogoslužbeni jezik zvanični je crkveno-slovenski, međutim, u posljednje vrijeme imamo dosta u upotrebi srpski jezik, zato što prosto taj crkveno-slovenski koji se nekad više, koji je u prošlosti bio bliži narodu, danas je dosta strani. Kada se čita neki crkveno-slovenski tekst, današnji čovjek ne može da ga razumije. Dakle, moramo napomenuti da u stvari crkveno-slovenski i staroslovenski nisu isti jezici. Staroslovenski je jezik koji su koristili Srbi u srednjem vijeku, a crkveno-slovenski je u stvari rusko-slovenski jezik. Mi znamo da je u 18. vijeku uglavnom Austro-Ugarska, a znamo i Otomansko carstvo je bilo kod nas. Jedni i drugi spaljivali su naše knjige i onda su Rusi nam pritekli u pomoć tako što su dali knjige i taj crkveno-slovenski je u stvari na taj način zaživio. Međutim, danas postoji jedna velika tendencija prevoda svih tih tekstova, dosta toga je prevedeno već, ogromna većina, da bi upravo bili lakši i
da razumije tekstove i naravno da učestvuje u bogosluženju. Sama liturgija je nezamisliva bez naroda. Dakle, prvi vozglas govori sveštenik i govori blagosloveno carstvo, Oca i Sina i Svetog Duha, sada i uvijek i vijekove vijekova. Amin, dok narod odgovara amin. Dakle, sam sveštenik ne može da služi svetu liturgiju. Oni koji češće dolaze na liturgiju znaju kako u stvari njen tok ide i znaju koji su u stvari sveštenički dijelovi, a koji dijelovi govori narod. I dobro bi bilo da narod, još uvijek nije kod nas ta praksa zaživjela, ali pojedinci je svakako upražnjavaju da narod što više učestvuje u liturgiji, što više odgovara, makar i one kratke pjesmice, jer u stvari liturgija je dijelo i sveštenika i naroda zajedno. To je dakle neodvojivo jedno od drugog i u stvari ta bogoslužbena radnja je zajedno okrenuta ka Bogu Otcu. Hrišćanski, odnosno život jednog pravoslavca je vjerski život neodvojiv od pričešća. Pričešće je centar vjerskog života. Naš život je apsolutno nezamisliv bez pričešća. Dakle, mi uzimamo samo tijelo i krv Hristovo, sjedinjujemo se sa samim Hristom i u stvari to je ona biblijska zapovijest, ono što je Gospod rekao, uzmite, jedite, uzmite, pijte. Dakle, nema vječnog života bez samog pričešća. Dakle, svi vjernici, ako naravno uzmemo to da oni žive svoj vjerski život, da se mole Bogu, da izvršavaju sve Božje zapovijesti, ovako jednostavno da kažemo, da pomažu siromašnima, da poste kad mogu, oni bi trebalo da se pričešćuju na liturgiji. Dakle, prosto nemoguće je zamisliti hrišćanski život, odnosno život u pravoslavnoj crkvi bez svetog pričešća. Postoji jedna tendencija danas, ona je i uvijek i postojala, ali danas prosto zbog medija, zbog interneta, zbog društvenih mreža, koje govore da eto kao pravoslavlje je svojevrsna ideologija i kao da pravoslavlje može da postoji bez crkve. Ne, pravoslavlje je crkva, a crkva je sveta liturgija u kojoj se pričešćujemo i dakle to je suština našeg vjerskog života. Postoje razlike između prazničnih i liturgija i svakodnevnih liturgija. Dakle, liturgija koju služi jedan episkop, odnosno arhijerej, nazivamo arhijerejskom liturgijom, ima samo nekoliko elemenata koje izgovara arhijerej. To je uglavnom ljudima poznato kada on ima 3 svijeće u desnoj ruci, 2 svijeće u desnoj ruci. To su takozvane trikirije i dikirije kad blagosilja narod. To je dakle jedan od elemenata ili ritualno pranje ruka, ali to su u principu samo određeni momenti koji, kao što smo rekli, nastali su u razvoju bogosluženja i oni suštinski ne prave nikakvu razliku između svakodnevne i praznične liturgije. Naravno, na prazničnoj liturgiji uvijek se trudimo da bude to svečanije, ljepše, sa jednom posebnom dinamikom. I uglavnom na praznike imamo na samom kraju lomljenje, što je uglavnom recimo u našoj crkvi tradicija, poznato je našem narodu, da se pravi posebno krsni hljeb i vino i da se lomi tu u crkvi, a u stvari to slavsko i hljeb i vino su u stvari samo nastavak jedne bogoslužbene tradicije nastale iz liturgije. Kao što imamo u liturgiji hljeb i vino koji se pretvaraju u tijelo i krv Hristovo, tako imamo i vamo hljeb i vino. Kao u stvari jedne sabirne darove prirode. Dakle, u hljebu se nalazi pšenica, ona je rasla na zemlji, zalivala je kiša, čovjek se trudio oko toga, vino je nastalo od grožđa, odnosno od voća, isto znamo koliko treba truda oko vinograda i tako dalje. Dakle, hljeb i vino su u stvari nastali kao plodovi zemlje koje mi prinosimo Bogu. Tumačenja liturgije su u stvari nastala onog momenta kada se svakodnevni jezik, odnosno jezik koji je svakodnevno čovjek koristio, počeo mijenjati u odnosu na ono vrijeme kada je evanđelje pisano. Radi toga danas imamo posebna tumačenja, a u stvari ta tumačenja najčešće čujemo na liturgiji tokom svešteničke besjede. U stvari to i jeste suština besjede, tumačenje tog posebnog
liturgijskog, odnosno evanđelskog odjeljka. Besjede ponekad mogu i da nisu direktno povezane sa čitanjem određenog evanđelskog odjeljka, zato što ponekad u našem vjerskom životu tokom sedmice može da se desi nešto manje ili više značajno. Može da se, recimo, daću primjere, slava je hora crkvenog ili, ne znam, desio se pogrom nekog našeg stanovništva i onda naravno svakako ta tematika u samoj svešteničkoj besedi može da bude različita od onoga što bi trebalo, recimo, tumačiti na zadatu temu, ali svakako i ta druga tematika je uvijek inspirisana Svetim evanđeljem i dakle uvijek se u tom kontekstu provlači. Nekada su tokom istorije, posebno recimo tokom Vizantijskog carstva, filozofi dolazili u crkvu da u stvari slušaju besjede sveštenika koji su svakako imali dar. Dakle, one ne moraju nužno biti vezane sa nekim evanđelskim odjeljkom, mogu biti vezane i sa svakako društvenim dešavanjima, ali u najvećem dijelu slučajeva vezane su sa evanđelskom tematikom. Pa ne možemo sada formalno reći da postoji određeni kodeks ponašanja, oblačenja ili ne znam čega već na svetoj liturgiji. Ono što je nekako najbitnije, barem gledajući ja i većina sveštenika iz našeg ugla, nekako bitno da ljudi dolaze u crkvu. Pa isto kao što recimo imamo male bebe, pa prvo direktno roditelji vode brigu o njima i o njihovoj ishrani, higijeni, tako pa onda ta beba postane djetence, pa onda postane taj dio djetinjstva, pa odraste u velikog čovjeka. Tako i u vjerskom životu je slično. Dakle, ne postoji neka forma kako nešto treba. Dakle, to tako mora, to je taj minimum ili to je taj maksimum, već prosto život u vjeri je u stvari konstantno odrastanje. Sve ostale stvari vezano sa odjevanjem, ponašanjem, da li treba duža ili kraća haljina, da li treba kapa ili ne treba, to su stvari samo neke formalne stvari na koje mi uglavnom manje vodimo računa, nastojimo da uvijek više vodimo računa o ljudima, o njihovim srcima i njihovim dušama. Da li u crkvu treba dolaziti pristojno obučen? Pa treba. Ništa manje nego u bilo koju instituciju. Dakle, ukoliko neko može da dođe u pantalonama, nek dođe u pantalonama, ne u šorcu. Ili žena da ne dolazi u majici na bretele, već u nekoj majici sa rukavima i tako dalje. Dakle, tokom samog bogosluženja nije ništa to našem narodu nepoznato, potrebno je pratiti službu, potrebno je odgovarati onaj dio liturgije koji znamo da odgovaramo, ne treba pričati sa onima do sebe ili ne treba praviti buku bilo koje vrste. A što se tiče, dakle, samog uzrastanja u vjeri, to je prosto proces od rođenja pa tokom cijelog života za sve nas. Dakle, ne postoji neki minimum da kažemo, to je to i to je sasvim dovoljno. Ne, uvijek je crkvi potrebno odrastanje. Liturgija je tokom istorije uvijek davala svoj odgovor na život aktuelnog čovjeka koji živi u to vrijeme. Ona je nekad znala da traje i duže, nekad i da traje i kraće. Danas znamo mi da je naš nekako život ubrzan, nije se ubrzalo vrijeme, već govorimo o načinu našeg života, koliko nekud jurimo, žurimo i tako dalje. Dakle, i postoje sami dijelovi liturgije koji se dinamičnije pjevaju u odnosu na neka prošla vremena, ali dakle, to su promjenjive kategorije, to nekad može biti ovako, nekad može biti onako. Recimo, sama pjesma tokom pričašćivanja, koje zove pričastan, nekada su to uglavnom bile spore, dugačke melodije sa dugim dijelovima. Danas su to uglavnom kraći stihovi u kojem može
sav narod da učestvuje. Da, dakle, ta formalno gledano, da, liturgija se može prilagoditi određenoj dinamici svakodnevnog života. Ali, dakle, čovjek je taj koji treba da ima korak ka liturgiji, a ne liturgija ka čovjeku. Da, vidimo danas prisustvo tehnologije u liturgiji. Ne vidim zašto i ne bi vidjeli ako smo uveli struju u crkvu da bi imali svjetla, ako smo uveli vodu, ako možemo uvesti grijanje, ne vidim zašto ne bi mogli koristiti kameru, mobilni telefon za snimanje besjede ili bilo čega. Dakle, nisu čak ni sekundarne stvari u crkvi, to su tercijarne. Dakle, ne možemo sad reći da je to ništa sad niti značajno dobro, niti značajno loše, ali ja mislim da je to sredstvo koje možemo da iskoristimo. Što se tiče, dakle, broja vjernika na liturgijama, konkretno u našoj eparhiji, onoliko koliko je meni poznato, nikad više nije bilo ljudi u crkvama. Bilo je, recimo, 90-ih dosta ljudi, ali uglavnom znamo da tada kakva su društvena zbivanja bila, da je bio veliki nacionalni naboj, bile su društvene okolnosti kakve su bile, međutim danas imamo jedan stvarno veliki broj ljudi koji na liturgiju dolazi radi liturgije. Dakle, liturgija je tu broj 1, a mišljenja o drugim stvarima, o naciji, o aktuelnoj pandemiji od 5. i 10. to su druga. Dakle, liturgija je broj 1 i mislim da danas dolazi veliki broj vjernika u crkvu. Sad da ne govorimo o posebnom razvoju tog manastirskog života, ali onako kako ga mi danas poznajemo, taj manastirski bogoslužbeni život nije u velikoj mjeri različit od, da kažemo, života u parohijskoj crkvi, dakle kad gledamo sama bogosluženja. Možda sada na Svetoj Gori da ne idemo, ili u nekim drugim manastirima, ali da ne idemo na široko, ali kad govorimo konkretno kod nas u eparhiji ili ostalim eparhijama, ne postoji, dakle, neka velika razlika u samom bogosluženju. Manastirske crkve su primarno manastirske hramove, centar vjerskog života monaha. Dakle, oni nisu izuzev ako ne postoji neki drugi hram. Oni nisu primarna, da kažemo, ta vjerska stanica, taj hram u kojem parohijani treba da idu. U posljednje vrijeme u našoj crkvi vidimo da se javlja jedan problem takozvanog duhovnog, odnosno vjerskog elitizma, gdje u stvari za taj problem su krivi koliko je monasi, toliko i vjernici, dakle laici, ljudi koji žive u parohijama. I u stvari oni su stvorili te razlike kako su u stvari neki bolji pa neki lošiji, pa kako je u manastiru u stvari ono nešto što je pravo, dok vamo u parohiji nešto nije pravo. Dakle, tu je potpuno promašena suština. Nije stvar da li je tu nešto bolje ili nije, ništa nije bolje. Zašto? Zato što je Hristos svugdje i podjednako prisutan tamo gdje se služi liturgija. I u Jerusalimu, i u Trebinju, i u bilo kom drugom mjestu na svijetu, dakle gdje god se služi liturgija, tu je puna liturgija i tu je Hristos sa nama, dakle ne postoji tu bolje, ne postoji lošije. Dakle, ja potpuno ne mogu da razumijem ljude koji idu tamo gdje njihov, da kažemo, vjerski život ne nalaže da se ide. Nije, dakle, kažem, nije samo po sebi to sporno, ali sporno je dugoročno zato što čovjek može da upane u takozvanu prelest, odnosno to je bolest duhovnog elitizma gdje može da misli da je bolji od nekog drugog. Suština hrišćanskog života, kao što smo rekli, je učešće u svetoj liturgiji, a taj naš život koji treba da bude obasjan svjetlošću svete liturgije treba da se reflektuje na naš svakodnevni život. Dakle, mi treba da pomognemo siromašnom, da pomognemo nekom invalidu, da
da učinimo sve ono što u stvari nas uči sveta liturgija. A da li ćemo ići u manastir neki gdje služi neko bolji od nekoga kojeg mi mislimo da je lošiji, to je potpuno nebitno za vjerski život. Pa ne možemo pretpostaviti šta će biti ni u bliskoj budućnosti, a kamoli u nekoj daljoj. Mislim da je Hristos uvijek isti i mislim da je čovjek koji je u stvari grešan i koji ima svoje tegobe i koji ima svoj mučan život će uvijek i podjednako tražiti Hrista. Mislim da nema tu neke razlike u tom odnosu Bog i čovjek između 1. vijeka, 21. vijeka i ne znamo koliko će još vijekova biti. Da li će pandemija virusa korone da promijeni neke stvari? Pa u društvenom smislu znamo da hoće. Da li će to imati uticaja na ljude? Ne možemo da pretpostavimo. Mislim da na pojedince i koji budu krenuli da idu u crkvu neće, zato što uvijek u stvari čovjek traga za Bogom i uglavnom ga ne inspirišu te opšte stvari da bi uglavnom, kažem, ponekad i da, ali uglavnom ga ne inspirišu te opšte stvari kao što je, ne znam, rat ili pandemija ili bilo koja neka opšta muka. Uglavnom čovjek ima neku svoju ličnu muku i u stvari uvijek Bog priziva tog jednog čovjeka i taj jedan čovjek treba da se odazove i da postane dio liturgije. Isto kao što se krsti direktno jedan taj sam čovjek, naravno može i na sabornom krštenju, ali se krsti konkretno jedan čovjek, jedna ličnost. Tako mislim da i u budućnosti neće biti neke razlike kao i danas. Dakle, mislim da će da prosto podjednako čovjek da se odaziva na Božji poziv, neko hoće, neko neće, vidjet ćemo. A što ste pomenuli vezano sa tim da Hercegovina još uvijek važe i za neku tradicionalnu zemlju, da ljudi kod nas dolaze, mislim da je to ovdje više stvar neke, da kažemo, turističke ponude, manje je to u stvari vezano sa nekim vjerskim životom, ali ima, da ne možemo reći da nema. Evo konkretno ovdje nas na Hercegovačkoj Gračanici mnogo ljudi dolazi na pokloničko putovanje, žele da vide sam hram, žele da vide Dučićev grob, ali ne možemo reći sada da se oni tu značajnije zadržavaju. Dakle, to je uglavnom vezano sa nekim više turističkim i životom i kulturnim uzdizanja, manje sa vjerskim životom. Dakle, konkretno kod nas ovdje na crkvini, na samim liturgijama, ne toliko često imamo situaciju da prisustvuje neki veći broj vjernika. Sveštenik na kraju objavljuje završetak svete liturgije i pripremajući vjernike za dostojan izlazak iz hrama kaže: "U miru iziđimo." Vjernici prilaze svešteniku, a on im razdaje antidor umjesto dara svete Evharistije, naforu, to jest ostatke prosfore iz kojih je izvađen agnec i ostale čestice. Nafora se daje onima koji se nisu pričestili na liturgiji, jer svi vjernici nisu uvijek spremni i dostojni da prime sveto pričešće. Davanjem nafore čini se spomen na agape, večere ljubavi, zajedničke trpeze hrišćanske zajednice iz prvih vremena crkve. Od ostatka prinesenih darova u svrhu pomaganja siromašnih održavale su se agape, zajedničko bratsko obedovanje kao vidljiv znak međusobne ljubavi i hrišćanskog jedinstva.